Chong jatno Happy New Year. Khana bisi katar phainen hingkiba abon bagi jatno tongka bisi katar gan patini khana to khaya nogo tongoni mami sangai nongo ang sai function nai tongni no ke ang online phangno je helebina kha angobno mosni khajanai sajumba sikabama naiya gan bagi ang kisano khakya tabo oleh phangno tubo khairoi tiroi romita kibna rong nai tongni gan tabo kaise roi rika tabo ang geso boksawi risonai nai tongni ge tabo kutubu sitongkha ani laifang ge abono ang tiklaye masdeng khaini tong ge bono nai tongni ang aloba sabo khaini meyo ge o alo ang sajung bam skin ngo ang dol khaya pro bo khana phaine hini sawano ge sajung ka tawo ge ang tawo mosarok bemara ge shopakya ono honai Polisi pakya an mosdeng kaha maklaye ge ang ojagawo rishomroi rishombo asa jeta washu je washa thangpurbo nogatlang jeba eta piklaye gwang rirkha an mosdeng tabu ready singka tabu jankiba jaiman kata kole thokjinai thonai kahi nongai toga angkira thokjago masa thokja comment like shadi ge ne alubo ready jangno ge karebo boxer jak ge thok jakheba rusnaita ge ani thok jawi ang tabuk alo roshi rakha ge abono tabuk kaham ke kolei agoi ang holobi rusnaita ge bono narok nai thamni Kisah kurbi nagina ang pasingko kolei pakya ge tabo nasinai tongkha ang ke alupa sama ke thokjago sabsabo alupa ja thokja kisah please angno comment like shadi ang ke alupa simino mai chai mano ang ske alupa ja thokjago ge abono noroko da thokjak je thokjangnai ba thokjagya thokjaki bo comment khaidi thokjagya bo comment khaidi Bagaimana anak kisahnya komen kalian tulis tadi ge ani albo mangka ge ani tahani itu kasih samani live hang wo jadi munca ge tabu maisa wo no function nai tani ge function tabu maisa ge ani live hang bahasa mengenai tadi ang ajaran tamu saya sama dengan blognya subscribe like comment share kalian kita please